madness. Okay. But I'm mental challenges, mental illness. Okay. Many madness, but like others go. Alia onya mole na do, labo malaria, typhoid blood do, bubu nenema kuhe ya han, kakehe ya tabotole la kwi. Okay. Tamare kukuya kumaboma komavi hafimia ichi. Marakuiji. Takbe, nemi be dementia nya unto alia na lolaba nu nglo be ine. Gaka mikata mi nglo na nubade. Yeah. Ita he Kenya dolela. Okay. Alo heke kwenye nglo because nu vovovovo nana manglo na nubate. Okay. Gaka na mi be dementia. Ni mi nya benade amachichio. Yeah. Usually otona alo lena dolele ya. Okay. Usually na mi be dementia cha ibona ba mono 65 alo 60 and above na one will usually struggle now with this sort of dementia, low memory loss. Okay. Alo magloban nkudodonuji when nukudodonuji dolele alo ali ojabani apa susu na do nkunuji a ma wona na na ma yenya dementia ni usually am gbe ali ami gbe ya cha na global 60-65 boji na wawe kpona dolele ya na ma ku dolele ya nuke jona ali ama buna tama eba to na vovo wo ali ono na cha ali ama na nkunuji a ihe abato na vovo magala ba ali ono na cha en ali ama ni agloba ni asusu enyaun ananu dodo da eba to na vovo en hafi ni agloba ma na ku dementia manya ba mangoba ba mako atupa ya darafia mangoba mako safia darafia kunya dementia Okay. ajaba one signs and symptoms are jesiwo na nu Ano darafia laba jinu atom koji ivo hafi ya biata globena de dementia eni ha mi meta globena da manu no beta dementia koji ejebe mi ayi koji na mi ko jesia do wa ejebe mi ayi koji na mi ye mi wo test o alo mi ojebe wa wo ye mi akwa doctor so ko bena de dementia ya ko fifi ya mi ko echof ma mi akwa ali ami wo da a support ame ya wo da pie ko nyema Enungonglobe. Eyanye dementia. Or memory loss. Anungonglobe. Alo. Ofesisu. Anungonglobe. Kaba. Aha. Eya pede ko oyo level bemede dementia. Okay. No kai genevene. Nani pe dementia. Yevu go anungonglobe causes. Okay. Yes. No live nana amoko na dolele ya alo dementia ya la mi aka duko Ghana ma the main way nana amu ngona no benye condition ada alo dolele de mi ona be Alzheimer's kakana mi pa kosa mi tanana amu ngona no be edenya ba traumatic pain injury near global nama nya goba amara to na dem o vava sasa nana dem to a na do fiada ama ko susuta go na ni benade nia matutuida alo ya deda okay hafini yevubo mami na ba HIV associated dementia ko ba HIV ha infection ita infection ta cause na ta affect na susua ta na affect susua pa afiada at the point ta na mi nwona nuba ala ba afima oyina ba de na full hafi amado ni amado mijina hanu ne magboga ba na de amasha manu na ha ye kona dementia gaka hanu titiripe
eta amarota nuna hade umona nushia nube ene ahanum subo oturenwa atana dolele ya nava eme dolele ya ku karo mana na amukwo na ani jani do ani jedo. Thank you for that. Amukwo na ma epilepsy. Happy emotional problems. Stress, anxiety, depression, amotona hahama, amotona tukarama, amotona numa, nupakauma, munyana nwiwawo, munyana fia wato, nenu mo turanwa, ihata woni, yefuba maham yona na bed delirium, alo sudden state of confusion, lava. Atoto le rokio manya nijo gadawa mo manya na nijo na afio kwa makaka na kokuna kwa ama atoto yonu wana rokola ba do bu manya afio le na ihata woni hafi dolala do ni na thyroid disease no nyaminya madolia etadena edokwifia ko kaka na kpoko akoba ma tata de le yo vem. Okay. Na usually no ma thyroid cause nega kan thyroid levels ava yichi buru ofia da etana me garoma ha kidney diseases ha woni garoma ha na mi apa BP yichi akba ihe attack cause ne yatam decad nemi be types are decad the vascular dementia na BPIG oversaid afia da tanana kachocho no na so metabom ko ihe attack cause na dementia ya intania o kwenye nupeota cause ne ta if you be melebe nyano be set chidi adon amede wona dede wa kwebe eno na ve wa kwede jime ano eya de ka no ngledele wa la no kwebe nu ya ma kwekyo nu ya yo kwechide okata na komia ntomia dokioma no okata ena na dolele vuvu munye dementia da because nu na regime no madashi no Allah madadoma unforgiveness Allah maladoma ihatana na kaka na kpoko to kaka na kpoko obi people no him ami ana no awon plego ama zozo menya no ijojo mo ko awa never form akọ kafra na form akọ ojivacho la bad the nana vomit na anxiety stress ma setting in vaga kamre meima itanulele ji sesi ha manyo gaka the dementia gojima is usually aliamagbonu memory loss and affect na nukudodo nuji your emotions aliana na wodrokio alo aliana ano niklama affect na numo afi alia na susu daga ha na po dementia affect na numo meta susu daga la ba ali ojeba na de susu meta no wogala ba lia na wona no shop pepe nenema and usually na jo nenema amoma kwonyo amele hawo ye nyanyaga ba ni e jojo ngaka la nya gbe ko ma no onye fifia ni la no fia mamo because cha mo manya na mi be dementia na ko mi akọ de ko ma le o ma to ba mi no vie all north gojima wa only nigbona ba ami okona dementia gbogbo nigbona bo wajeto ko ni ko yi prayer camp ni ko yi ni be witch camp yo poko mi apo be o le soso ko la si wo de me onu fo da ya me onu ba fi on le ta ma ta soso na ta bi amanya ko amanya tro gbom nya bubu de blog the kare joncho le temafi o to jo nyonu ade nyonu me 72-year-old ela ba eba dora afia da yivia jipa yo ya avia magalafmo enwo baba avia magalafmo enya tututu ba avia malio gaka aba nwo ba nta yo lia aba no chacham ela ba suswa etoto
ta yo ba no chacha ma mo pe a oba o ami a ajeto onye nuke gym and that one ku bena de evangelist ada teacher to amado le papa ma mi apa tema moji na pa moji ko ni ajodo yo bana na confess bana de ajeto onye Oh, how? oba menya ajeto onye o tojo Bebli to fi amada ba yo via yo fa via bana do dada menya ajeto edola ye ele fudene ka kenyo no avaku. Wow. Ta dementia ya alo tototo do ya na nu gede bananami ke menye elebemi atriti. So my mother be how is that dementia diagnosed? Like me of anya amedena nya be yele Edoya lem. nani ni aga na kwenye signs and symptoms ni ama wo ga fi na nya bana de ani anu ke jojo ede onya ba nta ali ana gloma nta ma signs and symptoms ha bloga pe ko na ma gbe ko ka ma ali ami wo ga fi diagnosis usually ami diagnose na through signs and symptoms ya ama show na or exhibit na happy na ni kojiwa doctor so amo bobo yoko diagnose na o na scan play MRI play to o to open woli o wona o ko wona ni aga ka signs and symptoms say do nya be na dey you experience memory loss yenya ganto no won ba happy poor judgment remember poor judgment ali amagro ali na adown alo na wosusu na mabami nya drum ali ojabe na dronya madrona nya la ba ali ojabe na dronya happy tototo na toto confusion na those are one of the signs problem ala happy difficulty in speaking menya ba mama nya no koko enya no koko na ke dolela ta menya nya agboga wala menya ali onya agboga ha menya no bua we onyo na ke dolela ta ye na ovazu nenema happy understanding ali wa senya gomo kaba enu pom na ma ka kwade ama yivi enya ya blonda la ama kunya to fibu menya no bua we dolela ina ma lewo nenema happy expressing thoughts alia amata mabunwanga ka alia wakochonya adefiawa menya womna amana nema alo na ma onyeta ngona nu alo ta hlana nucha atakoma de fifia meta wom la becha no happy nu one of the cardinal signs in your ama wandering alo lost in familiar neighborhood la example ya menya ba nyonu ya iva via chipo la fi onya ba via le kaka ya ava ngoba susu ava toto taroko yi chacham na komi aba Facebook ji for some time now na kwa amoko pictures va daddy o atakwa me chicha loko picture va daddy Facebook o ame ajim edo wale na pe ayo number ya usually amanena it's usually dementia. It's mostly a demented person because I wondering many fear low many better pa majishi tepa kaka at that moment adola ta enwo roku ba many tepa and happy amadoli ha alia walaga wa handle ga ever on aba happy garoma ha o repeat na questions enya biamu enya deka akanobia kaka dodo negi pepe gabiaga menya no buawe dolela evana ovano wom nenema happy migona by using unfamiliar words to refer to people they know. An example, when you're not a much shit dog, I pay a Bahama 60 or 50 years of fee. You overput dollar. Eto, you be pivaichi, Muafia, the even overput dollar. That's strong. I just strong. I cannot push on the other they make a man of man. Plain trial, no planning here. Yeah, no job as Sogoma, and never a day.
dolele mi ha mi yi na afma mi ne so mi yi na afma ba encourage na opo na no klota usa asa dolela goma enenya ali a wakpara strong and sometimes ananya do lose that interest in daily activities ni ka joji ni ojabo ma wu alo ni joji ni owo na gbesia gba never of man but she never ya nana ko leke ni wo ga ni dogo ni ya fi bede kwe afi ola fuma ko jibe wa no ema afi never draw fear the kasa ya fi na ko ba de amo wona na ba o se na gbabubu alo nana kom ka enye kla o mi makpo na ko wa no bomba makpo ba amemada lafiya makpo ba na de achia ka o bomba da chiaraka malafuna ntani onye nano kana daje shia na pe alo na ko ba amakoga alo kana na dara afia mi aji mi makpo go mankuro ga bana de afia odanu aro I see. You want your science and those are the science. So pogaloni the poga daje shia and usually nany okata joa it affect na my lifestyle etrona normal etrona ma play you because we have semi ajojo ngo yon to ha mo semi ajojo ngo then your frustration na yata mia no viol mental no to wana joko because of me out da o probably ama ajeto ko queen dara fuma cover dara fuma okay no vi todo la papa oga a 10 minutes bla e to voici che è l'authentic mama pele jumenyo bobo show kwa nkosem ke yele no popole Mrs. Joanna Tete I'm making a senior nursing officer to amount from health center yele no poto mental health into brackets near focus with the dementia yele no poto pe de ko de me numo be akonye dementia numo be dolele ono be dolele ono ti yele no poto jesi o na po be amade le doyale ye jesi o hemi ade jesi la mian epe no na ho a edelme enre kenye dementia la lo ngro ma egdeme ye enre ke ne ve kleto ayati mi le no pi to la babao ye na live no authentic mama fan page on Facebook atoma amme ye kan live le Siana YouTube page Siana YouTube page in North America Siana Facebook page also in North America Tamia no vi kata le America yo ha o le moji plini le mia pen costem le mia pom akpena mia no vi yo wenye vertical ebe association in North America open convention kale ejido ande friend keke blanc vo eni 28 of August ya mia no vi kata nye ebe open habobo la America to come yo le Canada to come fifth year crap me se be UK to ha obona convention ya le Dallas Texas afuma ye e ya mepe convention ano ni be ne amesia me Kenya ebeto Kenya vio le gbeji la afuma US le bubwa o Canada kweto amia na wa nye be e bi ope ha bobo adele o yo be siana ye yo ha wa agedeme be mikata alo kata wa kuku ajonu video la ofe dowo wo me la fuma akova fe eye wa koba ajra fedo le amonu tuame eya kwenye siana ofe do tasinye be wa fofodo klo abebe evevio ene la fuma eye wo jonaga o wona mi ape de konu wona o abele kenye wona le gana hedo na zavo bubo la afia yo ha odune epesi apele agese keke bla evevo enyi agbe anoji le peyama anoji le Texas le Dallas la fuma ye wona anoji le ke amepepe toke ojo se o tapebe me ekenye mi atomia first speaker of parliament
Honorable Alban Bagmin, and your special guest, and of Honorable Emmanuel Bedra, Honorable Emmanuel Bedra, Kenya MP for West, Chairman of Ebe Caucus, and of Honorable Roxanne Nelson, Dafia Mekpo, Efoche, Eahakbo, Afima Nogbe, Nenema Kenya, Yanobi, Honorable Joyce Lentete, MP for North Dine. Honorable Joyce Lentete, Ekba Fuma Nogbe, Nenema Kenya, Bank of Ghana, Governor of Bank of Ghana, Dr. Asiama Johnson Asiama, this year, a special guest, Okatango, Afuma Nogbe, aka Amonotometope, Minister, Nyafe Voter Regional Minister, Egbo, Afuma Nogbe, Miakata Authentic Mama, and Afuma Yemiako, Akata, Avenami, le Agasman Kebla, Bunilia Kakava Kade September, Evenkeke, Tone Yoba, Wanakatano, Yamenami, Emia. Pomiedo, Aikona, of you, especially Nyafe President of Siana, North America, on Dr. Chachuna Maji, Nenemake PRO of Siana, Nieto for the Cabeve, Affecto, Stephen, the bless no, I think I've been Bubu kata this year okale election bubu watia nunola ye na siana na another 3 years or so ekele obongo ta wona kata mo fime togbe agbelom agbotoko togbe agbelom nya to mi afe togbe la fi ha dodo la fuma nogbe no afima efesi afe bapo wona tefe na nya no vi America to come to do la papa nya yi echi Nya ayi wanaji. Senior no problem, Mr. John affected senior nursing officer. So mental health. Kẹ́fí fìláyà àìmẹ̀ ní ẹ̀pọ̀ ẹ̀jẹ̀ sí àmẹ́sí àmẹ́lẹ́sẹ̀ fífi ẹ̀tọ́dọ́ láwọn lẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀dọ̀lẹ́lẹ̀ máa námàdé lẹ́nàdé wọ nẹ̀nẹ́ ìdílẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ńọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ nu ẹlẹ́nu kódà yá mẹ́ ànọ̀sọ̀sọ̀ àwọn ọ̀bẹ dókòé àmẹ́dọ́gbọ̀n àwọn lọ́sọ̀sọ̀ àkọ́pá jọ́lá fọ̀nà kápó ọmẹ́nyá blẹ́. One of question do bia na don ano ba bia kana bia ama na kweda amia liko no cha enu bia letro to trade vame ne o vane ne a obe meka poji kuda me ma puhu obe edolele onyo meka poji kuda enwu na yes no na ye no na ye to a no view go ha obe meka poji ku ela be edolele nye ewona ma okata atawa jode jiu ata jode nye haji echana mesi amejifa ya ta nenye kwa me mapuko pe wona ole to tro ke tro a we should know be it is a sickness elewo alo to lele lo wosibe okay mama bia be no kae na dementia bana alo na do na vaya enye Tololado, Matapia, traumatic pain, okay, injury. Okay, Magomia, and oh, I say, come on, you make it in a via. I like it to my no, ebe, no, no, yes, no, injuries, I know, paprado, abe, accident ejo alo ekwa for kude meku kafra etago ewonu ya to trova na tagbo na ame ekos na dementia okay nene kela chijikpo bajai maybe tagbo hit na de alo baje na de ji ewona atwa now enuma the best say bibi boda mepejume Jocho makoke ame unforgiveness. Amada wona de da wo fo na le de to me keke kale tame bulon le susu buale ki a retaliate kleto it also causes stress anxiety to ga ka te mi am givande menye ameshia madami bloma na mo abi achotika afo ba do o kenye ha mako dementia amachichio formula that car journal me below 60 years okay that journal can I give dementia amachichi yo penya
Kung Gaka, eta John, la Balia Maglo, Yon Yato Magonalia, for 50 years. Okay. Yakayo people, no G. Over Chumaya, Fiade, if I go Benade, near Jojo, you know, Bango, Evia, Hango, Bango, the Vion, Call, Majesty, the Vio, Majesty strong. For Yao page you, play unknown, because of your people by Ijivasa, Fiada, over Kodolema, yet I'm a vascular dementia because I have a volley. Ghana to come, house and a school. And ye high no one birth or corn and one about a for Trovana and Mapa Glum, a penal no clearly or no any plan or ye, Gemma. I won't come at the in Chomano and Nana. Ye, oh, no fear that research at overgrown Benade, over a meow go have. The warm Ozana Susu Akabakaba star the warm vivo work employed working workaholic or how I make a doleshi without the woman Nipona the rate of dementia low. Okay. May I make it the Let's see my phone made my phone dementia rates are and dementia me share more warning. Okay. Because mikata mavovovovo ninye Me attack where I'm the attack where there no be one. Okay. Okay. Many dollar many dollar cover madunu flow alo nuchila copy man okay. That never stress again like excessive stress, yes. I'm not the word you majujo to. Let me be stress I'm let me be stress I'm enough now. Or enough now to the extent that they affect na alia na mona ni alia na don afọ better na don alo don okay the kako efon eletamobu elezinga lam alo ekpenafu don basic tax doya ojabana wo beto na nu alo na manya ga wo na wo na ba alia no one nature no. And I'm a share my level of stress in a different. Me or stress girl, allow me and I go when I get stress, my to me. Yeah, mama to my to stress. I'm global stress. I make a dinner for now. My car affects and you have daily living. Well, I mean, one and you have no her. It affects and I do not. Okay. Onududu, amado they are no less stressed. Buta dunanamiko. Amado di no the stress oyana na babin eating. Mushianu koni poko ni duni because na ba afana akona ni. Okay. Tamushianu pe stress plan liya odena fia alo ali o exhibit yenye stress ado dia do wo awodo madidi gada mu. Amada ta wodo te na na kemo wo aka wona we sa kona cover a breakdown. Like at individuality. Ali ami tofovo. Nene ma dolela let to many mesha ma high kona dementia. Okay. That any dollar Tanya Globe is it alarming sickness that we should be worried of? Now, if you look at globally, and then we'll find things here globally here, it is important about dementia because research 50 million people worldwide are suffering from dementia. 50 million people. 50 million worldwide. Okay. Negava globally, we are looking at 35.6 million people who are suffering from dementia. And never Ghana, I think I did some fine in Ghana. Over 8,000 cases of Alzheimer's. Wow. Were reported in 2019.
in 2019. And me go Benade each year oga research oga Nachi because of Ali condition of living, economic stress level, planning, Jojo Mata, near Jojo, and also because awareness me many new. Internal Jokomibo, Amia Ajay, Madele, Edadaba. Alo. Nene mami go na magaka, mu onya kamia manage. Okay. Ala ba dollar ya, manya dollar ya ka Magoba cure melio. They have a dementia, the is curable. What out there? Wooden you. Ella Benade. Suswama, it's a memory loss. Okay. Susua, Echina, Vadrona Fiada, no Fiada. Akuma Mechichuna, Niapa, Mamma, Amadoli, Ocho, Fiada. Okugaba on a labedi. Many of the shamu, Amadon and Mato, Ita Susua Gachina. Okay. Kaya, Fifia Susua, ever did him. Okay. I love her for lack of a better word in Lava Woman, ever won't sway. Okay. Intamagachina. Okay. And never she wrote Fiada Susua Magachina. Okay. A sa fiosa. Intamatagayin, Goruko didim won't sway. Ita mimeta denil. Me manage na science and symptoms so allow me manage never America affect more me educate and me all the clama okay wa fianu alia me anoni clama alia me ahama alia me sama go because sometimes I estimate to abo second and I mean a jeshi menya benado ami amali olo kakajire kakuru batro katan to da fina no yo pete bu meleso to lele mami togo the kada mabasa la foma ni wo de share de gbe imo go togo na dumu ha afomo ko no de wala wow fifi ovano agba bubu samu completo daka rokomiga ano jidamko fuma clamanto because esena unto ha inta limita denato do we have any support for those sort of people in the society? When you say supporter, many of some NGOs so Ghana, okay. Some NGOs so have never Alzheimer's and Related Disorder Society of Ghana. Nufia. It's all advocates to Nufia. Okay. Aliawa fia kumo, aliawa no niklamo. Mina minya benade ni amanya ajedo. Menya ajeo. Dolele onye. Mita no na niklama. Amoli ne amata ata no bechichi. Basada yehi maunto yoma. And it's something we can manage, we can handle. We wanna have never near community so much. Allo polyclinic so much. Necessarily. Ne amod or diagnose amod blood or ya. Ne every polyclinic. And I think government hospitals, some private hospitals so have mental health nurses solely. What then I'm a bola from Iba kona mola from a man from mental health unit say mother. Oh, okay. A man from health center. Tamina mo pa from na mo dolalayalia. Nina now supports not physical material support but education, counseling. Alia mia noni plamo na mikatamia noni le multi-farm. So that is the current support. Yeah. Okay. No pizzo la papa oga at the minute la tombo at the 6:56 p.m. For Nyan Pople Auntie Alosita Joanna 30 to
Kenye senior nursing officer to a man from health center. Ekpepenya tenye mental health ka kenye komya pesa sukonde dementia ngobe dolele kenye ngobe ale kenye ngona nobe ame yokuko ngona nobe ne amechichio cha oba mechichio to 65 or 60 years abe ye we no edoma kakebia eba le didi ame 45 crap go ha ame yoko 50 go ha wole enu ngobe alotoma vale efude enike henedoma over eneke henedoma ba ye le nukochon aleke pepede le okokpo na da me makuku ye mi le nukochon aleke ne ewo ameke la me makuku ugbo a pepede eke o ha na ta wo a support amema kuku eye aleke ni asa me makuku gome le mi apapoma ye mi le nkule de wuti no be to the loud to na yo bobo show bele authentic mama mfa ye miko egbepe akpaya ekenye interview segment ya le baba na me ma dito ma bu mo pe nya bia de ka be yo mi ati be yo abia sister alonesia nya bia happy nya a adasi le ho ka ke before mi a awo ma yichi ma globe ma bia be Christian nye be menye dolele onyo kona la me hu enye chichi me pe dolele o alo apart from chichi pe dolele a e ka nye dolele ke nye kona ne na de jore ji o maybe afoko ade meneto ejo lati de jipo ege la fia de na de patajo o pe susu alo o to tagbona obi a enu makata ejo na ye jesiado ha ye oblo na me um yeah, no, but how can caregivers support someone with dementia? Kaya mami problem ya na form. Ame ma poko bola me alo mesa ba akpo Yeah. Intana amada la show, kuma toda la show. Alo amada ni na chishiba dolole ya la mwa. Oyi koji doctor goba dolole ya la mwa. Usually mama goba polyclinics share polyclinic like that. Community mental health units. Alo mental health units. The polyclinics also. And mental health nurses yola. Mani na home. Miva support na komatɔ afia ade a wano ni bele amemao amamawo miafia nuawo ade a miatawo alo nu miatawo kadamu adɔdzɔ na akpara mo no gagara afɔku aɖe bubu aɖe ke mo elabe eɖe ne dawo alo fofo alo mama aɖe bu because of tɔtɔ ya susu atɔtɔ eɖi vɔvɔ we to aba no chacha to go na ko miaƒe Facebook ade makpɔnɛ ami abu je aƒoƒe next usually na kpɔ age ame tsitsiwo woƒe age ƒo na woƒe fiana mi le Facebook ita ne eva aleke woyɔnɛ ne eva polyclinics mental health nurses only le every region really we follow up now with care having other NGOs are only Alzheimer's and other mental health diseases society ada yinenema gakawa many government institutions going around going in schools by educate now if you only have in schools but una nucho dollar ya na nyanya benari na mi kwama na alia mi kwama mi amatoma manya ajeo na no nya mi atakbara ma akbara ko maton okay sa ne dementia ya ne in case amede for dementia ya toto doya le tagbo doya what does it lead to progress na to somewhere else if it's not like it doesn't have any support system to manage the person. It can develop in kakaba gede kafra etukukuma adaba kukuma or something. Elabe ni ponebe amado no le so le moji ha menye do kwada ba na bobo do a o look and make it okay kakena kwe na dele na do be yo to wan no pologodo come ado wa ba to de go ato that ati ato kaka kwa ya me akono me adasi kaka ko katrojo ne amade kwa dementia mapuku a ngongobe ya puku edo leji ye pepe don de kemelo ka etan lead to can it progress to
madness or something. Then it dementia stages at early stage, middle stage, coffee, the latter stage. Early stage, no ba early kaka ma affect na ma for daily living. Never middle stage, no ba li, no go no go masa ihali toto hali kaka fifi anadu middle stage kwa de no fifi eva ekeka kaka hama go ha akoba na do fiada ma any support la ba go amado go ha ejaba na kpero go ha kwe chilele never do na ma kaka na do later stage amanya adava onyo etolele ko le garo mana no fiada mo ka zona go ha wachina ba isamanya ba ali ameglom amuzo zo munu kum na odo kiwa yena ko dementia ya madakwa ya ne never tago dollar la ali hafu okay ali ko do mi accelerate di bipolar schizo post traumatic stress disorder addiction ali hafu dementia rekakui and am awala ba yako wa machichi ko vanagaka fifia ebale ega didi to age ma 65 because of mugad ikabel totro plaku hiolia ye ha gana totro yava and then here because enya ba miakwa machichi ojinyi ano ayerong because yenye klo ha mi afi maroga of course na mi ma wo nsia ya mi ha na mi draw fuma na kafra mi ha mi afi wa no mi ma sia mi afi alo abo manya wa na mi draw fuma ma ka na manya aga ale okpapa no Victor la baba akpede mi ele to aji authentic mama spele to na yo bobo show pa custom nele ma bu mona mi kaba na nya de nya bia babia de ka bela de nya ba yi next segment nya ni se kwa headline segment no you wait jole Ghana to come peta kakao e ke mama kaba bu mona ado su bloto take for now like this part segment ya ma akoko spe ado ne ba bia de la su e bia bia me no ti di poncho a lo ti di tri to de na film ade a e ke ye foreign movie ya akpobe amechichi ade le movie ma okoba dade home makoba dade a home me grand daughter bagwa me ka pone Jessica how no ole no popula enya basa do gbede nya do ko abano bolo menya no cake blo mo lo yo ko nye dementia menya ya tutu ya tutu ma okay ta penu wona plek to kata eva level photo voa ya top granddaughter ma fe lo ka kemika le po Jesi o enya gbogbo plek to do gbede otrona basa ahia be nya no me mapuku anya bedo lele yenya ameyogbo la nyanya lekenya adoji jonao anoni klo bojidi akpoti body gado nyeni nya ase elaba menene ma de ama ka dolela ta over zone nento etari echebe chibodi gana no nya shi menya ha benade dolele ya onye alo ni mama totoma minyanyaga ale ani woga hafi akpera manu alo ano ni ple ama edonye ba edoli alaba achika koko romahi amala achika adeji dolela ta ano baba ya ko chika ita chika ta no fuma fu elaba o ha mapo vovo a check benade ama chika no monta meneno malaka woga nala Italy na ta wakpara ma nwenye ba fifi achika container oli ata da achika morning evening akosa mamanya inti perfume Italy da achika ma inti perfume kuna fia ma benadi achika ya ko he ya inti ko he ya fi that is another way then atakpere ama hafi do le enye ba afi ole na chile nenye tefe ke tiles alo
Mika ma tapra didi awon hebia na po fifia aba loba smart ni adoda asuma edo ye jebeni akona lighting akadi na no lafia exactly and ejebenia alekore ne puma family friends amia oko jeshiama ano esrakpo ano no popo no kuruga jiwel kami no wom me no wom hopefully ihe akpakpagara hu afi no fiafia do gro na benadi ni akpo games alo activities kama tawo na wana no suana no ano baba ano active yes so na ga manya the share they got fana no one another back na do yonu dudu ma amama ganya aga ali awada no de ni ata da no akpara maun ajiam na manano amaun eji eno shoda mengisi ba ya de kalia ata ona de dokui alo abajan na pepe amaraka manya okay todo na nya to me lesson edoya edolele wonye obecha ametichi obe dolele ye from 60 years and above ye ojonado oji kakia ebe a years ever let the ever 40 ever 45 50 mille nekata mille no be enu yo let jojo de nyaji bibie to a ne ameyo mille na no de jime dika ano mede wona de wuti ko maton agble ko adasi o akwede jime epe gbogbo no management ne mra eletame bukweto wa now stress that na dia nya dementia wa gere me na eji ne enu eke bena ji na me kakaka ege na dementia ya ba ne de ji o ke madmai adano amado mma nya me danalo eleke mawo the high school leke mawo ayasime leke mawo america ano susu yo katambu ano nubu kata mamla iko adan lo susu na relax na nke waka gba acho akaje togomo me kona nu gede ode mi afeta o me pleji o me plus susu me kase me dia banya ko now stress and now ano anxiety pletoko ne pobe plani to o internally amadojijo na wo lubo ehia be na dojijo na wo lubo make yourself happy amade global nobody will happy you happy yourself dojijo ya na iko na dicha you beach etito avakpo echi akpo area vie na trova yi tapabubu ade ne no fiada ajia ha kokrakara no ko akpo nu akpa amole udu akpoju oha na control environment another open so na kind of fresh alomesiba so na adiji stress and ne maya adano mi dasle nya omu mi konya gede da kota amado konya de tame alegbegbe enu makata now stress ye kata na dia nya edoya woni ya ta to gbobe ametichi ope do nye ha obe fiele gege ba yin gba me elabe kike mepe wahala yo etukada o kata ba pedo economy penya o kata ba webe anlodo madanlo eko nye kata me ba zo ple titi ma foma yi ma gbo ple to wona be nu yo kata ni no na no be echi ko ka ke be to sister electrician alo nurse electrician on be ne amema no joda ma de ne na especially me tichiwa ame yo nye jila de dio ame yo bola mi pasi de un eji pola o mi nue mi kwebe menya adaba kulo mi kwebe menya aje le ko de no me ka ko to subu boade ke akono plano blido ame do na afade ota ame chiota basa ano ju ano no podro gbo basa na no man la ba musa enya munya ba do le ta na ku ni program ma de na ku ni ao science alo ni am jesi ya mi ni blo ata kwa ma ikoji okay then doctors won to no wa pe akoba nuke ha do ma himanya dementia okay do ma ya tanya amachi yo se chinya ko do ma ya tanya ta bodola la de ha okay himanya ali ana ta drum do ma drum na chona ikoji ko na akoba na de fufuto va amapa gbe no manuma ni ko ama ikoji fa na ko ikoji a
Doctor Spamoli, Organiali on Yako, Natural Kaba, Namia Qualia, you walk and one Namia Kata. Mapumo now, you're like 020 376 but yeah, kill as soon as the antiness, a lawyer blow, a lawyer can a cockmadanqua, pay their coma from Mediado, Comai Wanaji, 020 376 9562, allo 0303 944 killer 00303 0303 944 0303 944 or 020 376 9562. Then also to blog. Yababia eke na susbe yebe ya bia cho enya ya hu. Neni anyale kenya handle. Nya kwa metitio. Ameyo menya metitio go ha. Ameyo nade jodoji. Ameyo ne enuma pupule jodoji a. Nya anyale kenya we. Don kujibe wo ha egbona chichi dekwe. Wo ha egbo mechichi zude. Aleke ne treat kwa mechichi wa. That is why me I love old people a lot. Me lo amechichi open ya legbegbe. Ela be me nye be nye ha me bochichi be. Aleke me wena me amade and the kyo bo na me o ha be. I don't know be. Hello. Bob Baba Radio, I'm the cuckoo. Baba Radio, Agbo. Good evening. Wezo. Oh, okay. Hello, Apameto. I went to upon your two fragmentation. Efonye, I bet at all. Akbebe letwaji. Menya pa. Okay. Auntie next. Okay. Okay. Mm. Yeah. Question near them might be a them now see. Question near to my dear. Dokane okay. I had a bia mele hado. I make benen a bia kasia. Okay. Hello, Apameto. Hello. Away so Madaku F4 Apameto. Dr. Banini Wezo. Leya yacho. Ile choji na obadi alonya kina kodon. Okay. 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 Put. Mhm. Mm. Okay. Mm. Yeah. Mm. Mm. Okay, kaba doc. Mhm. Okay. Okay. Magbechile atawo no makata akpe. Okay. Akpe hello Apameto. Efonye. Okay. Okay. Is this a part? Lele told you. Okay. Mm. Ah. Enyaelo. Eh. Oh. Ah.
Oh, okay. Oh, okay. Uh, oh, okay. Oh, okay. Eya kwe mata eto etitipe do mata mia menyo ne mia evia o alo wa menyo legbo a mi gbodra ina mama kuku ase no menao. Aha. Akpe. Oh, okay. Jem mesen anadeko. Aha. Edo mata mia take it easy. Okay, adon emegbe. Akpe amebobo na gedeme. Hello, apameto. E phone call plafina yo tre. Okay. Nkode. Okay. Yeji. Is it? Hold on. Mm. Oh, many to the carpenter or you. Many and no natural ages the classic dog. Then we can continuous. I know Jojo, the quadrifi, the Macwell, the Englobe, Elenupo, the Crume. No say I know the Englobe, Jimadi, Metano, the Queto, Yo, Bukubo, many to the cat of Bukubo. No, I don't know. Mm, mm, yeah. Okay. Edola koma adona tani mi ekpo me makuku de o meka kpo be adaba kwa or something no enu metomole aha enu metomole sometimes no hia be na konkul oh daddy oh papa fika ye or atando je klifa akpe hello apameto hello apameto hello okay hello yeah wait so bebeto adenta to mi lecture mm, mm. Operation ata uh, depression. Depression ma kake tane bi adia bede ame makuku no operation azi de kaze beze to makuku ko le tame bua ya ha de no ma oje ha okay adon me kanechi ele me bobo ya aglobe stages so le me dementia le me different stages so kake different types so ha kake ya kuku wa mechanic adon na emegbe okay hello apameto away so funny the young shark grow Mautalo. Mother Kuku Mercy, Mercy. Happy birthday in advance to Agbena Didi. Eganaba Nakavako Penamadu. Yeji. Okay. Hmm. Okay. Okay. Hmm. Hmm. Yeah. Yeah. Okay.
I tell let me take things easy. O makano no ko dade jibo kakao. Na kwede. Okay. Okay. Add the lemon. Akpena the shadow. Hello, apameto. Evening. I wait on call platform actually. Okay. Call the F1. Okay. Yeah. Hmm. Hmm. Vale, give and yeah. Okay. Climate change. Okay. 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 Are you sure? You have solution for the climate change or you have solution for the okay. But come say. Emina na yom make bene ma arrange na basia. And yom le no by a keji ko make besia. Okay. Akpe. Okay. Marakuyo. 02 okay, Makwa Medve, Mamela Kumawa, 020-376-9562. Egba mi to ta flat next time I back then you have more time. Egba me do ma bu mona mi kabate ka ke mi chi yeta mi ako segment ya wonu. Next time no ava kaba eke ma mi apon to topic bubu ne mata na me mon popo subo. Then I tell what those two 0303-944-864. 0303-944-864. Atayo Lafumano and 020-020-376-9562. Top 103.1 FM 724. Le top 103.1 Baba Nauchi to Nenu Bobo show when custom le play authentic manner. Yeah, popular Auntie Allo Mrs. Joanna Tecte, senior nursing officer, HR man from health center to mental health, especially dementia. Okay, sister, I sing out but the other you know, like me up. Macro, I'm here, to menopause, dementia, who recount toto kill them. Menopause are usually a young more for the alone and then young more chibado of fiada a jona. Now to a certain age, Shambo, Hamina Bamechichio, one up. A Caffia, more younger age, menopause. Bomb, and menopause, yeah. Tagbodolele. The dementia when glomila. Tagbodolele when you're glomila. And yes, never menopause. I'm a room on a banuvu Jonah. Gaka, the dementia. Podolone, dementia, yeah, glomila. Alia big prejudice, yomi defia. Alia or affects na allo or no, or affects na. Ejipola alo ami olagbo ye glomile tabubo to ganda la menye heya en heya magbegba la ba jinu aton alo an mu ajodoga tunu aha ye miata globe dementia miata globe mi kata mi ngona mu ba ya wasa ba sakida fi ma ngo ba majiga atu ba ko kaka menye dementia Jesse Yelmi glow, when you just kuya na kona and affects not my sister, your bird, a dada, lebo 80 years. That's a typical example. Dementia. And he had behind your body. I like me walk. Yes, you are blind. Then Kamali come out. Let me coach a little global you coach. The doctors only Africa. I just want to Odada achika labami gba mudana do gakamita na achika laba memory improvement achika do the doctors ona na okay amado na ko edo dia nunya ni kana dementia va ona na achika tongaka na kana na melio jigbodia no Jigodi, mia songo, ani oblomade, eta dona jikune. Yes.
I understand quite good chicken now. Look at how whatever Nasago Benadi. Ni matomole, menya nubuawe akadola ivana ova maluchichai vana ova wonenema. I see. Oh, okay. I think Amada Gabiaba about menopause, 80-year-old. I met my dear bear and my 80 years to my neighbor. I'm a boy, I'm a little bear, and he can affect my climate change. A highland, and New York cover. It is true. Yeah. No from No catastrophe. Even never depression. Yeah, for the be a benade na amada GV otona many dementia. He has postpartum depression. He has bubunya ali amaglea. Na me boba $1 ali have vuvu. Okay. Vuvu mamotona. Ita ihanya dollar Com la dokushi. If you have a benade, he have $1 cavalry. Okay. Especially a vigilana mo GV overdraw fiada uto tukarama tukarama toma fifo no fo tukarama ya tona na fufo form no GV afo tukarama ya tona but no amount no isa and look at that dementia. Okay. Niglo jeshi tada do tawawe kwenye jeshi ya ojaba nemi kpɔwɔde ali amagbea mi ma gavon mi ata ko yi kɔdzi fa ne doctors ona kpɔ de wa gblɔ ma de menye alia menye dementia nu bubue nta mi kpɔ alia mi akpa ɖe amo. Okay. Ta wo pe nya ke na kɔwo nu na wa be me consent ya le no wo enye be na toro la o nye be system of fact garden now ni could program alabana de fifia mi ba strong work ali ami strong ako mi ha mi ko fia mabubuo ene cheba mi anya bana de tagbo $1 na only half of okay ali ami player mi gojirani stress aba supo tamabubu aba supo ne meta program bana de mi mega butamo mi butamo kakana dro fia de mi dashi Miami oha milena nreji kaka mi ma shi daga nuwa mi jagba mi adashi nu mi damo le mi afa jio me ena mi oka amachichio amola mi agbo mi o jesi ya o dem mi ma se go agba mi shi benade nu onye ka pepere nri okay mi agboji didan mi alon mi to mi alon mi adokyo okay mi apo mi adokyo ji ela bena $1 la ali mi apo no duduma mi apo no wona woman mi apo exercise mi ano exercise amakola de ka you no blombe exercise yes exercise anyo ela bena de ekpena mi apo susuan dabla ena na no te intanuma okata here your mental health yes is as important as your physical health. Okay. Otagbo onutenono ya and here la ba lea open tila na domi kpona mi amchina do na mi jedofi mi afro mi ikojia na kpobana na fudu na tagbo na meta no domo meta no dumo eva le brani ru eva kpobana fudu ma choko kwara kama lo mo jagwa na ikoji na mi be na ikoji alo na mi mental illness amagere bu na bena de adava jeje kwe menye nene me ata ikoji ata for no play doctor so psychologist only you refer to the right place or jabena and this so hardly rabali amagleo na yi polyclinic so kata mental health needs na yi o ha for no bena de nenye na mota gbogboga or refer to the right place the right hospital
Na yi for government hospital so kata. Why demo that form? Na yi. Okay. Na me because of mental health. It is very important as your physical health, and it is very important to us. Your mental health is as important as your physical health. Mensibe. Eya tanovi to do lao. Mile nu do preto me. Mile ile popo. Me na de for dem ya until I want quickly. Me ba flaja na do. Me ba fle cream do. Wa Alex na me do kyo be me no ke claim. Is as equal and important as the health of your mental health. Ope tag bo ai carry wo. Yes, I know ope tag wo make a lag bo ko na pe be ya e go na wo do no si ano atro na kata trona. e ya ta. Nya to mi na mi alebe na mi adokyo. Mi mlanya adalo. Mi ta si vlo le cho ka ke mo ko ya fi ade ko. Ne yi gbo ne yi gbo. Nku bia kakaka after dementia. Organization stress to bena no be ne kono ya tanye ha makpono ya godo ahode menye to yo ko menye to ne to ko ava na le ye yin to ji obe take care of your health, especially your mental health. Ne ko be ye mind me na no to for some time enu ma jode no nyeji enu blo nye ha me nya nye cham. In fact ne do kale akanyo eko 83 ya kakia eto me no any different me ano no pole do ko to aw eto a ano ma to eya to no blo ano ma de ma no do ye mi kona ano to ma de ka do kakia menye meti be ya no ko ha wa su do na oji take over tenachi akpo ji a na fa no wisdom de ji ano apado how awo nene for the law go edu like it's a case. Look at that now put that out alo eto be alo be eponu de alo ewo ashi de kafra amado go ha kafra ogbo na go me lebodo ko Mo nya na go o me nya na go mo eto ya pete e ka mi na mi alebe na mi ajilao e la be wo ha e go na chichi de me nya be aleto ya no alo aleto ano amade ke me nya and yeah, that is why I love. In fact, I love old people. Tanya Peche Togo, how I me like old people. Me like old people because me nya benye ha me kwafuma no gbe. Aleke me we na mada. Me ne ke ma o ana made ha we na. Ta o ha lebe na to. Ne ne wo to su na pe ma o yue a. You have done your best. Ye wa yira mi ha. O yira na me. Eya ta mi ato me na mi alebe na mi adoke ogba. Alebe na mi ajila o amechichi yo kata le mi agbo a mi lebe na o ne mi kata agbenanya no. Auntie next. Egbe peto na. Whoever want to. Next time abana la be eno kese traffic oh no problem. Aka because me wo dodo gede be mi afun abu mo na osupo na wa bia ba bia ya na me ti a o mata wonu no problem. Ta ke opo jijole obe baba won ta chukwe ti ko ya e ti mi ape hono and baba with different topics. Yes, so when to atana topics I do again is think it's important for the people to know. Let me know baba akono na now and let come ya when ya to ha open so I'm saying now aware about what is happening here. I'm Adeline I request now you can do so at this time if you want to request a song for anyone I don't have na do bena soye vinyo tanya pe no vinyo pe nye colleagues all amount from okay health center nye miapa PA physician assistant pe nye colleagues all mental health units unit onye kun latima mi wana do as the community ama asita but do bena I send my love
Nakuaha. Akuhada. Kuhanao. Okay, remember my call open up at the red Madano. Yeah, can I make special advice or special attention and then your authentic mama direct and sister be sister na akon kulu ana wadamu afia mo ke na to leke na wo ta nyasala na ni etibe you akon kulu sister na bia maybe amema kokole ni asala pro mo kleto a ene na menya kwa ma ana link ya ela be ne ko no badere mo jibi o ma na wa vo edoya ha se super doya tabiato na be a get in touch ko na nam menya kwa na yom kwa ma direct to mafia like na get to a sister. Oh yeah, be Mrs. Joanna Tete, senior nursing officer from Ama from Health Center. We talk about mental health, especially today the dementia. Eya nyengo nglobe efedo manya ametichopeto eya utimi poncho aleke ni akomya rokiwa akomya tata o mi ato be me atoma support in that particular time of their time. Be wa o hawa na be akole job afiayi aleke nya ko ikoji wa check o kole to kata na minya jesi o kata mi akpo anya ba madele to male a na minya na nye kpo kwa ekema koji ekema adon dodo ekelia wa anami wa direct the public nurse yo puku wa nami wa no fiami alo ano mi agbova ba no ekpoda la fe me to kata ya tana ma de hia sister Joanna fe number ne pom kwa alo ne yom kwa ma a direct ne apolo ne have special case many your chance the see the ko sister ek be fe now ek judge na be ifanye ya ni di dietitians ado ha na mi apete ko na me buku wata ko no eno dudu ni kleto yo ane na menya kwa ma contact ko kwa fa akpena kaka Kuhanao. emenanyo Menyo na. okay no be to the last day I've done it. I don't know why. Let's start first. So, number one. Okay, yeah, sure. Yeah. Wow. Okay.
Oh, yes, yes, it's a hard to see a picture of the number. The first one. The first one. And if you got the first number, the matter full of them. Yo. Yeah. Okay, no Victor Labava, oh, Gandre minutes plan ne boaton pede ko. Egba, Mado Taflache, Facebook, o metan we na mikaba, oye, afi yo lele ni aweche, metan we na mitu afuma, kakemiko kenye le live, le authentic mama fan page, nye le live, le Siana YouTube page, le, America to come ole nyakpom akpena me nkola kole todo la kata nye do phone insegment e kenya newspaper headline makanya tanami ye yi han lem bota makata kpedeko na nya iwona chin obe menye gasia game alo gbesia gbenye kosra ye yi adowa eno ma jeji ni alo yi the way you wanted it to that no problem me akọ egbeto hanene me finance minister Miape finance minister no se otakpepe me uncho eye over eglo mid-year budget eko mid-year budget review se otakpepe me yoba eglo mid-year budget review uncho na dukometo kata Miape finance minister Dr. Honorable Dr. Kezia Ato Forcing no se otakpepe me yoba eglo budget yo na media budget na dukometo kata ke epe yiyima mi sebe modo parliament ke wa kunu a mi no vi minority o dole come o walkouts from the parliament house nchoma half yo glo media budget yo wa ojo plus su data susu eketa ojo a ma agble now let's story 2 ke mana na nyebe finance minister moba punua egblonya gede an amount of 191.7 million cedis tidodwa na teacher training allowance fema teacher training allowance tidodwa ade kenye 191.7 million tidodwa fema na mi kanya habe 895 million paid to school feeding program. Nyato mienya school view open no do le school pleto wa jidodwa FF pay 895 million cities na edoma peji yi ebe the enya veve ke me call parliament
efe nupo memucho finance minister efe nupo ma ebe under the big push program Ministry of Finance has issued commitment authorization for the following roads infrastructure projects. Ebe jidre finance minister yope akpajia yo jagbagba yo dasi eye yo sign ega gbogbo ade be wa project edo ekenye project ekenye modo gome nyesebe emope do gboji yigbe Ogbo mogede eke inye emo he gblele de koma obe under the big push program jidudu ya egbo mo ma okacha woge eya tawo dasi de gaga ne ji o sign be waje road minister ahogama aje to gome gudu Ogbo mogede wogbe eyo mogede eye amunu to ameto ha nyafe mogede ne makara chwa mese wa me agbe adrado ekecho amunu to me edo jojonam ye yi time matari office nayo line namyo mane kula me bubuva nyapo no in the road minister ha me go interview won egbe ta bobo me luka kema nam ya nyebe le budget ke o le mid-year budget ma o deje sibe jidudwa daselega dosunu ekokobo project gbogbo ado especially emo pegnyao kwado mongo eye moyo jidudu kokwa no dodo hafi meta wonu wa igede ochi eye wa wo yeye o pleto as a testimonial maglobe ashemana for the past 8 or 9 years ago emo deke mele eke jidudu kokwa wola shama emokata basa kakea within 6 months ya mi pobe ashama ojemo wo na mi tanedo ashama district assembly apenku mepete ojemo wo ole mo wo ha nwezreka ene ba yi traffic light ko yi na kata ko yi station plata modo do leji adu ekefia benya tefe eke blom ti dudu ya lebe yogbo modo gbe na amo tefe wa ogbo ogbe mi da pe na odongo mi bia be wa idomaji alegbegbe labe Ghana mi ape mo ya kaka de kemenyukun le Ghana tikoyamo ya tana jidudu labe under the big push program they are committed be wa our road minister our road infrastructure project wa is a good news ke eya nyanya jojo banto nya jojo be be minority boycott budget presentation rather petition president demanding on illegal mining galamsey pletoyo no vinya sala eyi me ke mi ape finance minister ise otakpepe me be ya bana Ghana topete mi anya yo se otakpepe me tojo anya budget ke jidudu ala wo do ke okagbo ogbe le pie kaka ba wu pe nu ayiji a mi ape minority o ya ameyo ni amevi yo le sel takpepe me fifi la ya yo do le fuma obe yo ma no asel me hia iwo ela bena enre ke hia yo aya nye be oyi ozo atoni oyi ba no president Faster House be you are present petition na dukrola denu kaun enugba tota oyi nye be obe illegal mining galamsey efeji ya ekaleji ya legbegbe ya ta jidudu ya egdongbe Beneva ya woto chogalamsey nkake a o me wona de care within the 6 months 7 months ya mila MP ole gbogbobe duplola plepepe don alo duplo haya ogbo mele na de care chogalamsey won ya ta yo competition ko yin be wa nye be elebebe na yo ya ta lebe wa wo na de cho galamsey won wa declare state of emergency le galamsey pe akpa ojin o ka gblo ha be ablekuma no pe election ke jon chua maso alo vunya ke jon la fuma wa o nank o list number of things be duplola na wo na nya minister do amado eke osusu be o no involved in the eke jon ablekuma no for anya o na wa wonu gede o list a lot of things ncho eke ma eyime finance minister no sell takpepe me the budget present yo ya odo eyo ba ifuma be yo ba present enu la fuma
obe ablekuma no pe maso eke jola koda da mama menye no nyo enya po eta jidudu na keto na make to he ke wo basa lo manya maso ma o la fuma aketo na o open no sugbo konya gedo dego ke deputy chief of staff make no go eba competition the president pen come Novi anya jojo bubu ke enya jojo tonya mamlenye road accident o de jesibe 1,500 Ghanaians died in road crashes between January and June 2025 year. Ame akpewi atonson obeyo nye Ghana VGTO alo Ghana toyo ku cho afokume ebufe afoku nya ome ledikoya me eke menya sekra menye no nye enya po alonya sekra no vito lao eya time ya pe driver so aleke evu fine jeje pe nya okabale ji ya sometime ago a eba bobo vie kakea afoku ya opete kabale jojo a eba leji ya kpa eya edon kujina peki moji nya pe peki moji especially peki to peki government hospital alo peki jake la fuma kakabado peki government hospital alo peki training pesco nyesebe afoku adroba le jojo in recent time le kosa de kaya mekumieto a accident o meton son la po eya ejo le peki encho le government hospital in between the government hospital and the training school a kenye gafo afuma eke du come view especially peki video o le konyi fabe aleke bu le dupu le moji a enabe accident le jojo le yopofuma ebula mopom le motoji ebu le crashing head on pletowa amo le kukua enye nweke le bobo dona peki video eyata peki video le babia cho minister of roads and highways be wa ba wo speed ramp so the mountain yo la fuma area ba yo ha afokuma no na chi no bitodola akpe enya mamlele enye be odejesi be HIV AIDS ever le di alegbegbe le Ghana to come egba maton medibe ma breakdown number of people no really goes to no le Ghana HIV loan ntu eke to no le Ghana HIV loan baby yo to no le Ghana HIV loan but one me no fi obeba le increasing a lot ela be education adekeme kaleji yo but because of time today I'll hold on that topic and next week makpo our topic ma look at bo cho ke HIV ba le agboso aloba le increase in le Ghana pleto next week I'm up on to ya uta mada sile no bi amene eton kona yo fifth line apo nu pede kona ma pa won now 0303 944 allo 020 376 9562 yum okay hello efonye jo free me ale toji now obey you dole mm. Okay. 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 Ah, okay. Okay. Emegbe nya iti amabo na gere me egbe ma bia ha ye yi hello apameto hello mara ko yi ji pe den mm. Okay. 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 Akpe emegbe hello apameto for Peter etumegbe wezo mi letoji mara ko yi okay.
Ewa na de go do. Okay. Akpe. Egba o ma bia ka ye yita. Akpe. You know Victor your 020-376-9562. 020-376-9562 or 0303-944-864. Pedeko. Nena dosu su bloto aleke na senu yo leti let come along. Elle authentic mama me papa en kosem ye lem egbefie ela be wona do me va yitinio e ya tai kakea akpena ma obe eje fia to je gato ya to na me bia ha gbewa me ngasa ga mo bia house ya me ngasa ga mo bia ha ya sro no ayin god hello apemeto awenzo nko kwa fina yo tue yiti mm. Okay, it's a plot. Okay. I see. Mm. Okay. Okay. Oh, okay. Okay. Akpe. Okay. Akpe. Emegbe. Hello, Akpe Meto. Merakumile Toji Akpe. Uh-huh. Okay. 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 Akpe. Emegbe egbe omele ka bia o ye yi va lem ta mi ko kemi ke next week ma ko me pepe to ke bubu ha avant e ke ma mi aba yi ji ha aponu cho HIV AIDS de kana coupe dolele a obele increase e ba le ji alegbegbe de di o pa gbososo nyonu o pa gbososo nchi o pa gbososo egba ye yi lem ta me te ma breakdown na mi o ka ke next week ma breakdown na mi nyato nyele yi ale ka kere amegede o ko dolele ko le yi e ata atofi nchunya nyɔnu nyakpletɔ anɔ kpɔ nyuie gake dɔ kɔ le yiyi eya ta mina mialé be na mía ɖokuiwo be míawo hã womakpɔ dɔ ma o aƒemetɔwo ŋkɔ kple afi ne yɔtɔ me ɖe ko yi dzi efo dzo me ɖe ko me se wezɔ yi dzi oh, okay 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 me ɖe ko yi me se akpe bye bye you know Victor la vavao afi mi akɔ egbe phone in asedo ya ye ta kpe na me next week Saturday exactly 5 p.m. ya me ka tune in to top 103.1 na me asenya yomi kale me asena me ame pepe talk ebubu anu me adome eye ni alen kude enya yo le ji come unti me ta kpe na ni pe producer la America apeto Steve there me ta kpe na enye pe producer le Ghana la feed is DJ Killer 6 eye me ta kpe na nyepe invisible producer apeto Emmanuel Amega She Kameli me ta kpe na me mikata nyawe we na je fia to je gato ma ayichi osoro darobo to obado osofo kava akle maunya na me kake amako akpe dada na Mrs. Joanna Tete senior nursing officer Amalfro Health Center egba eya iba wodo akpene mauna pelekodo apemedete enye kpakpele oyedo to nyawa miesia miakonya ode do me awebe nyato akpo miakwa mechichi oji nwe be mikata negba negbe miawa miechia wakpo miata orion be emefa the only authentic mama le top one
Kene me kasen konye fifi wa eke mane haya tokwa eke ma mele mi akla be mikata mi ado agbe egbe pe dona mikata mi ayi di uncho me me da eke kagbo ne program ya vivi now edibe ya vanoji ne na sponsor alo ya pede mi on ela be ame yo va mia nye mi pe na ega mi na na o wa do bu ela be tepe yo choa tepa o didi e ata mi do na bu na o vivi e ata ne le dibi akpede authentic mama o be mi ata no guess yo cover na mi eye program anoji le top radio de tieda mere kuku mi pede miao ayom le 0244 066752 0244 066752 be mi atawano asimia professionals yo kuku wapa no ponami ela be mi pozanto apu wajo mi adopu no pleto mi pede miao na wona nanya wo